Haga jingle FIFA Club World Cup ke Real Madrid kan ia kenduk Persia yang ke klub dari Egypt ke Al Ahly haga semi final jong ke jingle Club World Cup. Ke Al Ahly ke klub ke bawan ke CAF Champion League haga bagala Sharem haga CAF Champion League Persia yang ke klub na Morocco ke Wadat. Badai namar ke jing priang jong ke Morocco ya ke tournament ke Al Ahly kalayo manile kai haga ni ka tournament Henry ka hapat panile kai nadu ka fast round jong ka ni ka tournament bat ka jingle kai fast round jong ka Al Ahly haga ni ka tournament Persia ka club na New Zealand ka Auckland City haga ni ka jingle kai ka Al Ahly ka lala ban pelim ya ka Auckland City bat kum juru ka lala ban pelim ya ka club na USA dai Waylanot haga second round jong ka ni ka tournament bat leng bag ni ka jing job ka jong ka Al Ahly ka layo ban rong sya ka semi final. Bat kan ia kenduk Persia bat ke klub na Deuba Europe ke Real Madrid. Kawai bat ke jingle kai semi final klub na Saudi Arabia ke Al Hilal ke bedai ke ladu jong ke AFC Champion League. Bat kan ia kenduk Persia ya ke klub na kari Brazil ke Flamengo. Hadin ba ke Al Hilal kala job ke second round Persia ya ke Wydad Daiwe Lanot. Ke bedai ru ke klub na kari Morocco.